Prošli video uzrokova dosta komentara, mislim da toliko komentara nisam dobio stvarno ne znam od kad. Ali eto, da ispadnemo bar malo fair, prošli video uglavnom, bit ću iskren, sastoja se dosta pretežno uvreda, nisam toliko ulazio u detalje. Za sve vas koji ste pisali ne seri, za sve vas koji ste stajali u obranu Imperatora, vidio sam da dosta vas zapravo nisu moji pratitelji, nego su njegovi. I vi ste mi uglavnom pisali ne seri. I stajali ste Imperatoru u obranu. Svaka čast. To ću vam reći. Hvala onima koji su i meni stajali, kao koji su govorili da govorim istinu. Bilo je to i po Instagramu još tako svega. Što su mi ljudi poslali. Ali, evo, da ispadnemo fair, da ne ispadem da ja sad čisto nešto hejtam. Da, imam problem sa Imperatorom, imam problem sa njegovim karakterom i sa svime. Ali, eto, nakon što smo završili onaj video, kad su ljudi počeli pisati komentare, to, ja sam rekao kao da više neću njega spominjati. Da sam sve rekao. Ali, eto, iz respekta prema njegovim fanovima, da ne ispadne da ja samo nekoga hejtam, odlučio sam da još pogledam Imperator kanal, da gledam i stara videa i nova videa i sve vrste njegovih videa, i tako da zapravo mogu pronaći neke pozitivne stvari o njemu. Iako sam našao još dosta negativnih stvari o njemu, danas ćemo možda malo više gledati ove pozitivne strane i nabrajat ćemo koje su to strane. Znači, gledao sam neka njegova stara videa i ono što sam primijetio o Imperatoru, to je da je on u tom karakteru 24/7. Znači, ja nisam pronašao niti jedan video na YouTube, čak niti intervju, i pronašao sam intervju sa 24 sata, kao 24 pitanja sa Imperator FX-om. Čovjek je u karakteru 24/7, što znači da taj karakter zapravo možda i ne postoji, što znači da on zapravo takav. Druga stvar koja ajmo reći pozitivna, to je da je fokusiran na zabavljanje mlađe publike. Vidio sam da je išao i u igraonice, da je radio uglavnom sadržaj poprilično za mlađu generaciju. Tu se bacio onaj moj komentar da je to za YouTube Kids, šta je. Ono je po meni za YouTube Kids, stvarno mlađe generacije, i da svi ljudi koji su s njim u videu se ponašaju isključivo za mlađu generaciju. Oni komentari o Brawl Starsu i Fortniteu koji nisu bili uvrede, u stvari svaki je bio uvrede. Ajmo to razraditi. Znači, što se tiče Brawl Starsa i Fortnitea, jedna stvar, igrice su zamijenile igračke. Znači, mlađe generacije više ne dobivaju igračke da se sad s njima igraju. Ima, naravno, dobivaju igračke, ali više vremena sad provode za mobitel, roditelj daje mobitel samo da su mirni i tako dalje. Vodim Minecraft server tako da dica od 10 godina igraju na serverima. U moje vrijeme i u Imperatovo vrijeme to nije bilo tako. Mi smo igrali igrački, mi smo se s igračkama igrali do možda 5. razreda, dok nismo rekli dobro, gotovo je, odrasta, gotovo je, sa s tim nećemo više to. Tako da, što se tiče Brawl Stars i Fortnite su zapravo zamjena na to, jer je tematika za mlađe generacije. Znači, tematika Fortnite je tematika Brawl Starsa, kričave boje, sve onako nekako slatko umiljato, to je za mlađe generacije. Nije mi se dopalo to što Imperator igra takve igrice. Sad, je li on to radi radi sponzora, to ovo sam i u zadnjem videu govorio, je li on to radi radi sponzora ili je to njegov vlastiti odabir? Ako je njegov vlastiti odabir, onda mi se ta situacija uopće ne sviđa. Jer ne može neko toliko godina igrati takvu igricu. Ali, ako su u pitanju neki sponzori, s obzirom na moj kanal za mlađu publiku, jer vidio sam da mu onaj Matchmakers, da mu jesu neki sponzori, nešto su mu pružili njegov kao osobni QR kod, onda je to, ajmo reći, sve dio njegovog marketinga i tu, ajmo reći, ne možemo ništa reći. Bilo je komentara koji su govorili kao, on ima 1.000.000 više puta subscribera od tebe, on ima više subscribera od tebe, pa nije ni Imperator uvijek bio
Nije se on rodio sa 1.000.000 subscribera. I ja sam sad tu negdje, evo ja krećem sa YouTube-om, korak po korak, tako da ću možda i ja doći tu. Ajmo reći. Ne, vjerojatno zbog algoritma neću ili drugačiji tip videa će možda pogura do tu, ali istina je, on ima više pretplatnika od mene i ja vjerojatno nikad neću biti on sad. To je živa istina, nema šta reći, ko je to pisao upravo je. Ali da je on mid youtuber, tu mi se javio youtuber Danilo u komentarima. Danilu vi na kanalu možete vidjeti 2 viralna videa, ali ne znam zašto brisa prošla videa. Vidjeli bi da je Danilo bog i otac što se tiče edita, da ste to vidjeli. To se čak i primijeti u zadnjih 2 videima. Ali, da, stvarno što se tiče editinga, stvarno što se tiče onako neke tehničke razine, nije stvarno ništa poseban. Nije ništa poseban, ništa. Znači ima youtubera koji ja znam da su na njegovoj razini, a imaju čak i 10% mojih subscribera. Tako da, to sam uglavnom mislio kad sam napisao mid youtuber. Kao osoba, ne dopada mi se njegov način na koji se nosi, malo mi je pederkast, ako ćemo iskreno, to je živa istina. Kada već pričamo o tome, eto, pozitivna stvar u njemu, ima curu, Marina, ne znam li dalje s njom, nadam se da je, pošto sam vidio da je cura stvarno za njega vrhunska. Za njega je stvarno vrhunska, zato što ga podržava u ovome što radi. Ima jedna izreka, kaže se da svaka žena od dječaka napravi muškarac. Što znači da ako će ona biti to, ako će ona biti uz njega, on stvarno može sve svašta. Sad, je li ona s njim i dalje? Stvarno ne znam. Nadam se da je. Tako da to je jedna pozitivna stvar, što ima super djevojku. Ja isto imam djevojku, tako ne mogu reći. Evo je, pored mene. Doće. Uglavnom, dobro, tu smo, ajmo reći, rekli te neke stvari. Tako da, evo još jedan ukratko. Za sve vas koji ste stali u obranu Imperatora, svaka čast. YouTuberima treba takav community. I vi ste čak i vidio sam u videima, čak i nekako poznati ste kao. Vi ste imperija nekako, jel? Kao. Tako da to svaka čast za svakog ko staje u obranu tako YouTubera. Jesam li ja ispod toksičan? Jesam, poprilično. Jel ja stojim iza svega što sam rekao? Da, i dalje stojim iza svega što sam rekao. Da ne bi bilo da se sad nešto, ne znam, vrijeđuje ti kanal pa se sad izvinjavaš, ne, znači ono što sam rekao i dalje stojim iza toga, samo što sam se uglavnom bazirao na negativne stvari. Ima pozitivnih stvari, može biti puno boljih stvari, ali eto, moje mišljenje o nekom Imperatoru, evo, u konačnici, dječji zabavljač, ali je i dalje nekako dječak. To je to, jednostavno. Ne mogu drugačije to sročit. I ne možete reći da lažem, stvarno pogledajte mu videa, nekakve vlogove. Ne ove gaming, nego pogledajte mu vlogove u javnosti. Čovjek je i dalje nekako u dječačkoj fazi. Tako da tu nemamo šta reći. I eto, to je to. Ja se nadam da će to biti to što se tiče Imperatora, jer i zadnji video je treba biti zadnji video. Želim još nešto o Dex Roku reći, pošto postoji neki njegov serijal koji sam spomenuo u prošlom videu gdje sam izjavio da on mene kopira, tako da ćemo se možda obratiti i na taj dio, jer ja sam youtuber od 1000 pretplatnika, ali smo tako isto na TikToku bili gurali viralno i tako dalje i tu je još i upleten vjerojatno i Darud, ali uglavnom ima nešto o čemu ćemo i o Dex Roku pričati, tako da bit će to. Imperatore, moja ponuda i dalje stoji, ako ćeš doći u Split, dođi, obićemo malo da vidimo kako bi izgledalo kad bi se tvoj način života iskombinirao s mojim, kad bi došao ovdje pokušao živjeti na moj način života. Tako da, to je bilo to. Vidimo se u idućim videima i pozdrav.